Sering lihat kan di mukbang-mukbang luar negeri, beneran garing guys, kayak tulang rangu gitu loh. Jadi ini tuh ubur-ubur ya. Terus dia dalamnya kayak gini nih, bener-bener nih kayak tulang muda sih. Ini kayak tulang-tulang muda gitu. Ada yang kecilnya nih, ada babynya nih. Kecil juga garing. Dia sebetulnya nggak gitu ada rasa ya, kayak tulang rangu lah nggak ada rasa, cuman teksturnya aja crunchy-crunchy. Dalamnya tuh ada kayak kenyal-kenyal sedikit. Tapi garing. Enak sih nih. Ubur-ubur ikan lele, garing le.